Ungathi singakunyanyisi please. We came here with respect. Please. Ninyanyisa amakhamera ubani otheni lenza namakhamera la ngihlala khona. Buti ngicela nje usilalele ukuthi sifuna ukuthini. Angikwazi ukulalela into esemakhamereni mina. Ngifuna ukungibukisa ngabantu. Ngicela ningenzele ifavor. Ngicela niphume nihambe la. Asikubukisi ngabantu. Angithi nje ngifuna ukuthi nje utlo osubatla uri. 5 4 Wait king, lovers. Ke kopa o tlo re thusa o buela abuti please, man to man. Please. Ngicela niphume nihambe la. Njami mamela dog. So Bawucela manje sisters siyakucela Jami ngiyacela ngicela uphumele ngaphandle ubamamele nje ukuthi bafuna ukuthini. Ngeke mfethu kwenzeke into wrong mfethu ngiyacela. ningenzele ifavor ukuthi ngicimela amakhamera wenu. Ubala lo njami ngicela ungicimele la. Ucime sure. Awe. Abuti tswa he di camera di timme kopa re tlo bua ska etsa jwalo. Ningenzele ikhamera. Mamela intwana yami bale. Ningazongihlaza mina emakhamereni. So ucaba ukuthi senzeni? Si Masingene uqashile kule ndawo hleli kuyo masingene. I don't think ukuthi bazaba nengxaki nabantu bakhona. Yo. Uphi? Guys. Konko Grufisi. Koko. Abuti. Ne re kopa o hlae o kae? Ke hla ke tlo etsa ka dikhamera. Hle abuti ke kopa o hlae bathong. Wa bona ke a o hlompha ka hlompho le bikokobetse kopa tlo utlwa hle ho go etsahalang. Dikhamera di watlang. A ke go usu batla o bua le wena hle o re bitsitse mona hle ke kopa o tlo utlwa ska etsa jwang. Faniso itse o tlotla ho nna wa ntjwetsa go tlotla ho nna le batho ba dikhamera. Problem ya ke eng athanda? Askisi Grufisi kuna something enifuna ukuxela yona ne. Ya ubuzongixelela mara amakhamera afunani. Awuzokungibreak kanje la. Awunikezi chance yoba mandithethe nawe. So that's why ndithe ithi ndicele Mazelani kimi namakhamera. Ngicela lento engizophuma nayo la endlini. Ngicela ninganginyanyisi ne. O abuti ko mamelo re tlile kang ke kopa o tswe fela re tlo buisanang jalo ka batho ba baholo. Ngicela nje uphume ngaphandle. Siswe awungazi angikwazi. Yes I know. Awungazi I know. so ngicela ungenzele ifavor. Wena wayengilethela amakhamera la. No that like kudala ngizama ukuthetha nawe Grufisi but awunikezi chance that's why ndithe ithi nginezi chance kanjani? Ngicela ningenzele ifavor ngizokukountela from 5. Ngicela nibe nisukile lapha phambi kwami ngiyanicela. Buti wa unomsindo. Ungathi singakunyanyisi please. We came here with respect. Please. Ninyanyisa amakhamera ubani otheni lenza namakhamera la ngihlala khona. Buti ngicela nje usilalele ukuthi sifuna ukuthini. Angikwazi ukulalela into esemakhamereni mina. Ngifuna ukungibukisa ngabantu. Ngicela ningenzele ifavor. Ngicela niphume nihambe la. Asikubukisi ngabantu. Angithi nje ngifuna ukuthi nje utlo osubatla uri. 5 4 Wait king, lovers. Ke kopa o tlo re thusa o buela abuti please, man to man. Please. ngicela niphume nihambe la. Njami mamela dog. So Bawucela manje sisters siyakucela Jami ngiyacela ngicela uphumele ngaphandle ubamamele nje ukuthi bafuna ukuthini. kuyosiza ngani uthi yami? Njami yazi siyijozi bioscope thina mfethu. Igama lami nguLovers uDr Love uBlue lona mfethu. Kahle sizonceda my sister ngoba unendaba engathi yamshisa ngaphakathi ofuna uyixelela wena. Then why akihamba ayixelela nina kuqaleni? Cause uyasithemba mfethu yabo. Uyasithemba ezijozi bioscope ukuthi singamlungisela le ndaba mhlawumbe uaccept nawe ngendlela ezinhle. Ngiyakucela man out yami ngiyakucela mfethu. Okay. Ngiyakucela man dog. Ngeke mfethu kwenzeke into wrong mfethu ngiyacela. Ningenzele ifavor ukuthi ngicimela amakhamera wenu. Ubala lo njami ngicela ungicimele la. Ucime sure. Awe. Abuti tswa he di camera di timme kopa re tlo bua ska etsa jwalo. Ningenzele ikhamera. Mamela intwana yami bale. Ningazongihlaza mina emakhamereni. Okay, ke kopa re tleng tlo emelang ka mo re bua abuti. Buti wami kunjani? Ngiyaphila njani? Nami ngiyaphila. Ukwatile nje, let's just shake hands. Angeke ngijabulele ke le. Yeah. Okay buti wami. Amakhamera wenu angithi. Yes. Kulungile. Okay buti wami mina kahle nguBlue ne. Ubhalelwe uCC athi nje ufuna ukutshela something so mina kaningi ngiyengithathe nje yathi baking an opportunity ke fe batho hore ba ke ba ipuela o se kopa o tumele nka go hola haholo ska tshaba buti o sine kopa o jwetsa buti go tlile kang. Grufisi ndibhalele uBlue ngoba ndifuna ukumxelela indlela endikuthanda ngayo. Kudala ndizama ukubonisa ukuthi ndiyakuthanda but ndiyabona nje wena bayi. Andiyazi noba uyabona okanye uyajikeleza na. Ngoku ke namhlanje ndithe ithi ndize noBlue
and then sizokwazi ukuyithetha mhlambe ngendlela civil. Uthini bhuti? Angiunderstand. Why uzongilandela ama-camera ke ukuthi uhlezi uhlangana nami endleleni yonke sonke lesikhathi? I know ukuthi siyathetha nasefonini, but wena like awuniphenduli ngendlela mna endifuna ngayo, uyabona? So ngoku uyayi-understand mos ukuthi ndingumuntu ongumama, so akukho lula xa ungumuntu ongumama ukuthi umuntu umxelele the way ufila ngakhona, uyabo? So ndiye ndathi let me take i-chance ndibhalele i-Oblowy and then kwazi ukuthi ndithethe nabo ibe ngaba bezayo and then bakhona ukuthi sikwazi ukuthetha sobabini. Yes mhlawumbe xa sigqiba apha singakwazi ukuqhubeka, kodwa okwangoku ngicela into ba unimamele. Ya ngiyakuzwa ukukuzwa. Mara into enginyanyisa yila ama-camera wakho la ongilethela wona. Okay, emakhamereni ndiyaxolisa ke. Ndiyazixolisela kuyo yonke lonto leyo. Acinyiwe nje wona la ma-camera. Uyicimile lento yakho wena baba. Wathi amikinyiwe ungawari ngicimile dayideni. Maya lento engijabulisa ukuthi uzongilethela ama-camera. Mara uyazi la ngihlala khona mos. Kungani ukutheni ungezanga ukuthi kimi uzongixelela leyo nto ngixelela yona emacamereni? Yo, I think ukuthi khange nibe nesibindi esoneleyo ukuthi ndikwazi like anibanga naso isibindi sokuthi ndizenze ukuxelela mina. Because bendizama like benikhe ndihlala lapha kuwe kuze kubetho 10 but wena uthethi nix awutsho nix like uthulile. Bhuti wami uthulile. That's why at least it's a camera because of when uthulile and nathi amatlo ujutsa gore kahle kahle ufile kanjani uyakhashela usisi. So when uthini ngaloko? I-crush ngiya-understand but I-crush you understand but mina bengimthatha njengodadewethu mina. Yeah. Angaze ngaba le ntombazana ngalendlela ngiwela ngakhona. So bengimthatha njengodadewethu bengisabheka abanye mina esayidini noma ngingakamtholi okuyena. Oh so yena nosamusheba nosankalihlo walubeya ho yena etolana. Bengingafocus ngakuye ngaleyo ndlela bengimthatha njengosisi wami mhlambe ayeze sizobukela ama-movie sibukela i-TV then makafuna ukuhamba ngimkhaphe ngimhambe. Kodwa ithuba lisasekhona ungamthatha, you know. Ya kona ukumthatha ngamthatha mara kuyoba nzima nyano kwamanje. Kuyoba nzima ini bhuti like ngikupa gore ihlalo sethu holo babima ini. Phela sekumele ngisule lento ukuthi usisi kimi sekumele azophenduka umfazi. Ngoba nginezinto engizidingayo vele ngidinga umuntu ozongenzela amawashini ozongincedisa la endlini. Yazi indoda ayikwazi ukuzidlinela kwayona iyodwa mos. Kanjani kanjani bhuti? Nangesilungu bayasho but there's always at the end siyadingeka isandla somuntu esimame. Ngiyayifaka igrocery cabinet ngifake whatever ngiyifaka endlini but ekugcineni kuzofuneka kona ukuthi i-woman's touch. Nje kubonakala nje. Kubonakala ukuthi hayi kuclean la kufikile umfazi la. So bhuti wami ke usisi nje utlile kanthotli hlibonyana hore yena ona le crush for when you understand so uthini because of I'm still standing on that thing wena oring. Ya singayinikeza i-chance. Ninganikeza ini chance ukuthi aqine. We wanna know, tell the views. Ya ngangicleanela. Yeah? Uclean nje akusinto etheni. Kahle kahle wena umthathela ukuthi aqinele. Eish. Angithi ingakho ngisho ngithi lento ye crush izofuna isikhathi ukuthi ngihile. Ukuthi uyihile so wena kahle kahle umthatha akubatla wena umuklinela ubane handla buti nna akimutlwa lihlalo sethandla ukuthi uyamthanda ezinje awukhashetha una le crush uyamthanda like Ya leyo ngayifika okwesikhashana ngayifika ukuthi ngize ngicine ngibe nama feelings for yena but mina njengoba ngishilo ngathi ngimthathe njengosisi musikimi. Sisa di feelings ha di ya di so biteng patu ka tlina. Osi ska tswara ke hatata ke askize Remo ka tla o thusa. No mames don't cry. Abuti akobele kutlwelo bohloko. Yo, ungathi akayi-understand ichomi le nto enikuyo mna kufesi. Ungakhali like yeah. Andifuna ukukhala. And andizulila like. Andizulila. Akayi-understand le nto enikuyo.
Ke kopa o mo jwetse hore I understand. How do you feel imtshele like usanethuba? Griffiths, like mna ndiyakuthanda. I know ukuthi nabantwana bakho nabantwana bami ne. But like mna nifuna umuntu enza settle shutdown naye and out of bonke abantu endihlala ndibabona ndibone wena. So ngoku wena xa uzawundenza uanti. Ungakhali mami, I'm so sorry. I'm so sorry. Guys, mama walla abuti Griffiths. Ke kopa fela o mo utlwele bohloko. Like it's so sad. Wabona like seeing a woman crying like ke another story. Please I kopa le kutlwele bohloko for yena please. No, I can understand. O understand eng? Like wa tseba wena hantle ha o be interest rate. Wa mo rata mama kapa? Yo tlo ba thatanyana hore ke re ke a mo rata for no. Yo indaba ntse re fitileng o tsona. Gale re shebella di movie le yena mo ntlong. A sa bule kore ne ke sena that thing ya hore nka be ke re ke tlo mo nka ke metse mosadi at the end of the day. Mara Griffiths ke all you need is love. And wena wa tsho no hore ha o man o wa mhloka motho o tlo thashang room ya hao e be clean. Jwale mama ke o re o na le bana mama o tla o etsa go itse keng life ya hao e be smooth it's a mashup. Ke kopa fe mama chance man. Cha ngiyabona yena uhethekile manje. Ngizocela into eyi-1 kunina ke. Yes. Angicela ninginikeze i-chance ukuthi ngiyocabanga. Okay. Okay, no problem. Mami, abuta nje ukopa re mnikeze chance alocabanga. Yeah, at least it is asimnikeze a chance. It's okay. Ndiyacinga ukuba akazoniblocker nakuma social media. After yonke lento masithembe ukuthi uzawulantuka nami zawuzama indlela ukuthi ndinikeze feedback xa ngabe buyelile because nami ukwenzela ukuthi izinto zibe easy ndenzela into ba ningasaphindi nibuye ngoba yo banze wasibulala. Okay, no problem. So abuti o reng ka seo? O ska never mo block yani? Hayi ngeke ngimblock yena. Mara into ezongikwatisa ukuthi njalo masekazoqala eza kimi ngama camera uzongi-expose ukuthi sengijola nobani kwenzakala ini kuphi nakuphi. Angeke ize ngijabulise mina leyo nto. So next time ubatla ga itlela le mo. Ya kungcono makeze yi-1. Uyathembisa maka ukuthi kungaba ne something maka ngeza yi-1 like you know. Ya ngiyathembisa kungaba na something. Okay. Thank you my brother. Ngicela uhambe kahle ne? Sharp. So, mommy, you okay? Yeah. How are you feeling? Yo, I'm a little bit hurt and happy at the same time because he's promising ukuthi sizawuthetha. Okay, ujabulile kodwa. Hayi. We thought like the help enonguyihloka u2 indincedile even though iphansi yanimoshela nje xa ndithi ukujonga because bengafuni icameras ubrothers like wena yama camera kube inkinga. Kodwa ke at least ndisifundile isifundo sami ukuthi next time xa ndifuna ukuthetha naye ndiza kuye direct. Okay, mommy, no problem. So, guys, I am so happy with this episode because of Mami the Abuti but happy. So you understand, Hokabali something because of now the brother. He's more like waiting. Why Mama Nasatla Ali one without the camera? So the guy, he's promising to be honest. So, guys, waiting. I will see you in the next episode. Yes, baby.